Mga ragula ring taong ikit mi ka rin. Ikit mila naman ka rin ding higanting palipi ng anak. Mistula kami mong durun, king palagemi, anyang ikit mila. Uli na niti, menangis yang kabukas ing balayanan ning Israel. Nga na ning ginuka ri Moises at Aaron. Anggang kapilan lamag reklamo laban kanako reting marawak amemalen na ning Israel. Bubulong lang bubulong salang kanako. Sabyan nyo karela, king kabang ako, ing gino, itang dimdam kong sasabyan da, yan naman ing daptan ko karela. Mga mate kayo at dingbang kayo, mga kalatlaking ilang. Ikayong mga bilang king census, ikayong migreklamo laban kanako. Ikayong kayabe karing megbilang magmula king edad a 20 banwa, ing miras king labwad a pangako. 40 aldo kayong meniktikan king labwad ami pangako. Inya naman 40 banwa kayong magdusa, ban panandaman yu ing eus tung dapat yu kanako. Wa, ing metong aldo, katumbas nening metong apabanwang dusa. Ako ing ginu, sasabyan ko, king daptan ko iti, karing sablang marawak amemalen na ning Israel. Amisan metong laban kanako. Mga matelangan, keti, king ilang. Ing amano ning ginu. Salamat king Dios. Dalit apakibat. Ginu, emo kesana kakalingwan, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Gino, emo kesa nakakalingwan, pauli ning lugod mo king kekang balayan. Ikami at ding matuami, pareho kaming di napat pami kasala. Ing depat ming kasalanan alang kapara. Kanitang at yula Ehipto, ding kaya kaming pipumpunan, elara ayn tinjan, ding makapagmulala mong depatan. Gino, emo kesa nakakalingwan, pauli ning lugod mo king kekang balayan. Dapat agad dang kelingwan ing depatano, era penaya ing kausukano. Karin king disyerto, penusiganda ing sarili lang pita, at ing Diyos pekilabanan da pa. Gino, emo kesa nakakalingwan, pauli ning lugod mo king kekang balayan. Kelingwan de ing Diyos amigligtas karela, kapamilatan ding mayo paya ng dapat karin Ehipto. Tune makapagmulala ing dapat king bansang ito, at ding dayat malat ning timbu, makapangilabot ing pepasari na. Gino, emo kesa nakakalingwan, pauli ning lugod mo king kekang balayan. Binalak nala ing pamaten nala, dapat i Moises at talasuyo na, tinalakadya ban mamilatan para karela, at enalabelaus ning Diyos, itang karela burinang ipagpa. Gino, emo kesa nakakalingwan, pauli ning lugod mo king kekang balayan. Parangalantaya po yung maya pabalita, Aleluya, Aleluya. Ding kanakong tupa makiramdam laking siwala ko nga naning Gino, at aki kilala ko la at tutukila kanako. Aleluya. Ing Gino manatili ake kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Gino. King panaw na itay, Jesus mintaya king sasakupan ding siyudad ning Tiro at Sidon. Ing metong a kanineyang manoknangan king lugalay talinapit yakeya at nganang dinalong. Makamalagino, anak ng David, malunos ko po kanako. Ing anakong babae, alipinanin ning demonyo. Masakit yang tutu daralanan. Dapo tenebitas ang pekibatan Jesus. Linapit na rin kaya ang alagad at pekisabi ra kaya. Palakwan yun eh. Nakatamo patugutan tutukyan yan. At tutuyang masigla. Kanita nga ng mekibat Jesus, mituburan ko bukod mong karing tupa ng melili ning balen Israel. Panandam na kanita ning kaninea linapit at siniklot king harapan ng Jesus.
So panyo na ako po sana Ginoo, nga nang may kisabing mayap. Dapo ti Jesus, beki batya. Map, ingkwanan ing pamangandaringana katiyugse, karingaso. Tutupoy ta Ginoo, nga nang tinutol ning babae. Dapo tagyang dengaso, makapangano man king mga yugse king lamesa dari karelang amo. I Jesus kanita nga nang may kibat, babae, katibe mo kasalpantayanan. Patupading ke kangadwan, kanita mo rin, ing anak ning kanineya, kinayapya. Kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pagat panapon po, kaya kaungan, May pagat panapon po. ngenipin pong aldongay ti, ka-fiesta ng San Juan Maria Vianney o St. John Mary Vianney ne po, ingke kaming patulunan. Nandin po pepakit di tambayong larawa na ning San Juan Maria Vianney. Nyay tapat, may pepakit bu. May pepakit tang lalam. Atin niya po kasing makasula iyan, ulim po gustong fiesta ng San Juan Maria Vianney, kami pong pari keti Pampanga, clergy day kami. O nang uli ng pandemya, by vicariate kami mupunan din. Tinggap ke po ing larawan ay ti, uling pong ngening banwang ay ti 2021, kami po kambera rin kaklasiko'y Father Ray, Father Paul, ampo'y Father Steve, deng jubilarian. Kami po rin silver jubilarian niya, po ating kaming tinggap antikaniti. Baluan nyo kaluguran kong kapatad, San Juan Maria Vianney, metong niya po ka rin kanakong patulunan mo naman, seminarista ko pa, pablasang kalupa ko, open book naman po kayo, baluyo na talagang kinusad, ginapang, at nung nanupang masakit na termino, ing pamagpari, ne po, masakit yan talaga, at saya naman yung meging karanasan ng San Juan Maria Vianney. Alay pong pamiyaliwa kaya ning babae, kanineya kaya ebanghelyo, kasakit na naman delanan, para adwana, ing pangaulo na, ning kayang anak. Ako man po, seminary formation, ing pangmagpari, bala mo po para kanako kanitang seminarista suntok sa buwan. It is an impossible dream, ne po. Pero after 10 years, 25 years ago, may ordinan ko pong pari. Anyapin naman ing biye, abi pagkalub ka na kwanting pari, metong yang maragul a regalo. Bala mo, may man tinap-tinapan, may man isip-isipan, mo manasahan mi pagkalubya, keka. Pero mi pagkalubya, anyapin niningaw sandang grasya na ning pangapari. Makanyan mo naman kening babaeng kanineya, may ngari mong yaman, pigkap sakita na pa mo, talagang may nga insulto ya pa mo, may nga bulyo ya pa mo, karening alagad ne po. Pero po, sinuko. Uy, tayong importante, ka susuko ne po. Anyapin kening ebanghelyo, dimdam taya, ining babaeng kanineya, apakayap niya rin, inganak na. Impossible dream yan naman kaya. Kanineya ya, Israelita yung Ginong Jesus, bala mo, tubigat lang isyan. Pero, hanggang makanan niya kay imposible, sumbiryana ni nga pong Ginoo, ipagkalub. Ako pinke kayo, impossible dream yung pamagpari ka na ako, pero 25 years ago, it became a reality. May ganyang katutuan. Kening ebanghelyo, kanita mo rin, ing anak ning kanineya, kinayap ya. I was wondering, nano kaya ing meging Vienna, nining babaeng kanineya ngayon ni, how did her life change because of that encounter with Jesus? Palagi ko po walang pamiyaliwa, king ka na akong meging biye. Nung may pagkalaman kang maragula regalo, ay mo man tinap-tinapan, mo man asahan, ka po tumula, ka magsaya,
Ingan na kaya na naman nasahan din ng meng chocolate imported kay binyeme. Po maglundag yan, kasayana po. Ing meto nga patala pag-obra, sabyanan ni boss na huwag yang Pasko din ang dakong bonus nga na sintimbang na ning kong sweldo. Ka po maglundag po. Ngayon yung panahon na po ning lockdown na naman, bigla ting kakatok ka. Tudwang na yung sobre, ayuda mo po, ana. Ka po tumula, ka po magsaya, po, may manasahan, may mandugo, pangayin tuliran, pero tinggap me. Tula at saya yung maging pakibat. Anya naman po ing paring mataba, uli na pinintinanggap yung antikanini, all my life I would like to dedicate tambalamo mo, mamye saya, mamye tula, karengaliwa. Because my life as a priest in Bieco, anting pari, meto yung maragula kapasalamatan kay ngapong Ginu. Makanya niya naman yung maging bien ng San Juan Maria Vianney, a very dedicated priest, ketaking Ars, ketang parokya, at muking kalaut, at muking kakaluluan, pero orgo, ing pari ngay ni, may ganyan tune, mayap, at banala pari, king parokyana, king kapamila taning saup ding panalangin na manigapuko po kaya. So panyo kong manalangin para po kening grasyang pasibayo nga nyaran king apong Ginu, king sana ing pangapari ko mamiyayang saya at tula at makaibiyayang sustansyang espiritual kaya kayo apag silbian ko ngening kasalukuyan. Amen. Pakamalan kong kapatad, iyat natala ring puso tamo king ipatang at subanwa at aduan take yung sablang kailangan bantalakadya ing metong atune bayong lipunan Kristiyano. Karimbalang panalangin ing kekatamo pong ipakibat, Ginu, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Para king Santo Papa, ding obispo at ding pari, ibili rasana ing sablarang sikanan, king pamibiyebe at pamanganap karing mani mo ng pamagbayo, adarla ning Vaticanong kadwa, ipanalangin ta king Ginu. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, kapila man sana, ela mababating king kerlang panimanman, ding mani mo ng prinsipyo, amigdalang radikal, apamagbayo, king kekatang lipunan, antabayan da katangan sana, kindalan, ning ustisya, kapayapan, at kayuyusan. Ipanalangin ta, king Ginu. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Para karing sablang daralang kasakitan, kapilan man sana, ela bubulong laban king Diyos, nune bagkus, magbayla puso, at ataklasan de king karelang kasakitan, ing dalang papunta, king kaligtasan, at kalayan. Ipanalangin ta, king Ginu. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Para kekatangan, makatipong ngeni keti, mananasa ng aleleta mo, ing milabas, at mabilugtang puso, at matula magitambayan, karing kekatang pamuntok, king pamitalakad, metong amayap at bayong lipunan, ipanalangin ta, king Ginu. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamungan. Yulino sana, king kayarian ng maligaya, ring kapatid taong mayaw na biye, ipanalangin tala, king Ginu. Gino, maging patnube na kasaning kekang balayan. Ngeni, adwan tamo, in saritang kapagnasan. Hoy paming at subanwa, balikdan ming kekang pamilya, ti pagkalubong kay kaming panyulong king dalan papunta keka. Kalingwan mila sana ring mali ning milabas at magbayo kami kapamila taning revolusyon espiritual, parati kay sanang mibyebye king kayapan at kabanalan ning katutuan.
Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mipuri ka ginong Diyos, king meto sikluban ulining kekang kaya pantinggap ning tinape ang pangmikeka, tinape bunga ning gabon at pipagalading tao para keka bagawang tinape ning biye. Mipuring Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, king meto sikluban ulining kekang kaya pantinggap ning alakay ang pangmikeka, alakay ba't king ubas sa pipagalading tao para keka magawang inumaning kaladwa. Mipuring Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamang daon matanggap la arapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapane, saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamoy kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, oy pamimiglalang tanggapan mo reting ayin, ayayam pang bilang parangal, karingke kang santo, lalo na kang San Juan Maria Vianney. Aminatad king patutuning mayupaya mong sikanan, mananunasan ang upaya ni ting Eukaristiya, iatad na kay kami inke kang kaligtasan. Itingan po aduan making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kekon timurin, yat nayo rem pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Dios king alanag at lubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting fiestang parangal kang San Juan Maria Vianney, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral at babiye mo yung kekang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe, kingalang tuknang dang pamamye kapurian kekay niya ngamingan pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapala din daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya at manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapirasone, at binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye iting kanakong katawan, amidaon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang binapon, kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na,
kuanan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo me teya, Kristo me beya, Kristo datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Ini ang ening gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o ginuing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuri mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, baniganap me king lugod. Muna kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metuntod na kambening kapanayan, king pangasubling miet ding sablang mayango na biye ame nalig, king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria, induning Dios. Kambenang San Jose, ingmal ng esposo. Ring nuana Apostoles at ding sablang santos, lalo na San Juan Maria Vianney. Ame matula ke kaking kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambenat kaya, O Diyos, simpang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, kaya kaing sablang dangalan at ligaya manggaman king alanangga. Amen. King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, maustapo king panalangin at tiro ning Ginoo. Igpami at subanwa, misamban ning lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mipamintuan ning lub mo kay tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiye mo kay kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami ring sala mi keka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kay kami. Mangaya mo kay paisawol king tukso, nunay kabus mo kami king marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang panenayan miyeng nuan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabyan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo'y may kakapayapan at pamisan metong ya, ikang mabibiyet, magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tapoy bika kametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kekongan. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kay kaming kapayapan.
Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan na ring mayaos king ngapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapot igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan ang gaking biyela nangga. Amen. Ing katawan ng Kristo, Amen. Kaya kayo pong kapatad mi nga tsuking karelang pibale-bale, na may katanggap king banala komunyon, abayan nyo pong manalangin, king dapat, king espiritual, apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot, pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at tingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan ke kami. At me kamate na karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iatsyat meke kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kimpangakalat na. Ipanalangin milaring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawanda, iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangon mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, kim pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela,
Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango nabi, pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananunas sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbaying lubat kabanalan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. panalangin kang San Jose, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kekaying Diyos penibala ning anak ng bugtong, kekay Maria binili na yung kapanaligana, kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao, Nuana Jose, ke kami mo naman, ipakit mo yung metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning di, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Antipona, igpa, ipanalangin ko la, maging metong laki kato, kanitay yato, maniwalaya, king ika, tinubod mo ko. Manalangin tamo. Hoy paming tutong mayupaya, kapamilatanin kaya kaming lugod at pamanyamba, ikesa nang makisulo kaniting banal mong dulang, parati aming apakyapusan, ingalimbawa ng San Juan Maria Vianney. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tili kaya kayo. At kekon timurin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia kilagyo ng ipa, Poring anak, poring Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi taon umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pasisilim po kaya ko nga Maya pasisilim po.